Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Jama TV do Mamma Dawda kadi arti ka Jama TV do ka hande e mercredi on do ko dum woni le 6 décembre 2023. Haray mi salmini mo kala e inde mum e yettore mum. En salmini technicien be meden ben do e Jama TV. En salmini won be en siwde ben kadi. Yo Allah fawden e mabbe jam ka Jama TV do. Ka jikke jokkere en dan haray en salmini mo kala ka hikkitori. En jonni mo jungo e landike mo si tawi woni himo e jam. Kala mani marɗo ɗo sokola mo tawata sokola no tampimma hiɗen tori yo Allah ittane wattanama ɓuttu. En salmini hajja hawa juhe oɗo ko ɗo e kolobani woni ko woni intérêt ɗo kadi e Jama TV. Hajja hawa juhe ko wonno ɗo manipulde ka internet tun hawri ka YouTube hawri e min Mamma Dawda waɗo Tindi e Tali on o intérêt o naati kanko hajja hawa juhe ara en salminimo en salmini kadi modi makko Cheikh Bahum de lando si tawi ni Cheikh Bahum no e jam famille ji ɗin fo no e jam en salmini ɓe fo hiɗe lando si tawi ni ko jam tun woniri kaɓe hikkitori toon. Salminen wonɓe Colobane ɗo ɓen fo Fass Colobane Centenaire Médina arden Kassor Asalem ara e nder Asalem on en salmini ɗon hajja Mariama Bela toujours min ni on ko yeeyowo mbasin e seniji di tawata siɗa faala ɓengu ma holta walla siɗa faala tiggude haray ko kankoni ko yidata o yeeyama mana culture meɗen on fina tawa meɗen hiɗon andi fina tawa no yaadi ekomi watta ɗo kon leppi guine ɗin tigi tigi Mariama Bela no jogui seniji imo jogui. Haray en salmini ɗon kadi kaw Amadou jeeyaɓe o sous préfecture Dugun Tunni kaynete ɗon miside Patagara secteur Barkeya wontirɓe ɗo e Dakar usine Banna Tali kamɓe kaw Amadou Barkeya. Hara en salmini ɓe en salmini sonna maɓɓe hajja bari iɗen salmina hajja bari hiɗe lando sawni ko jam tu woniri kaɓe hikkito toon salminen kaw Mouhammadou Yaya kori ko ɓundu juuri ɓeɓe joɗodi ɗon ɓen no wawi hara nini en direct hiɓe dardelan. Hara en salmini famille ji ɗin fo hiɗe lando si tawni ko jam tu woniri toon salminen Garayof Kassor Pikini Guédiawaye yehen Tengueji immoɗen Tingueji yehen Barñe jam ñaaƴo Dugar Yam ara en salmini ɓe Yam ɓen fo hiɗe lando si tawni ko jam tun woni toon Yam ɗon noon e yewta e olof seeɗa par ce que ko quartier olofuɓe sawa nangen def yen ñëpp képp ku fi am soxla yal na ko yàlla teggi def ko jàmm képp ku fi am tawfeex képp ku fi feebar yal na la yàlla may tawfeex képp ku fi am soxla boo xam ne daf la sonnal mu ngi la sonnal soit nga am soxla boo xamante da nga ko bëgg a faj mu tëla wala nga nekk si jafe-jafe wala nga nekk si prison yi yal na la ko yàlla teggil si jàmm yal nañ yàlla ubbil wërsëg yi ñun ñëpp ñu ngi nuy waa Yaam ñu ngi nuy Idrissa Jonno mooy li ma leen waxoon kooku maçon la bu mag koo xam ne dafa mun liggéeyam professionnel la dafa aayi moom Idrissa ñu ngi nuy apprenti am Jibi Jonno ak Youssou Jonno foofu si Yaam ak soxna Idrissa Maymuna la tudd Maymuna Jonno ñu ngi koy nuy bu baax parce que soxna si baax la ñu ngi nuy yaay ji aussi foofu si Casamance di nuy Moutafa Tine mooy ki nga xamante ne moo tuddee yaayam doom foofu si Ziguinchor ñu ngi leen di nuy ñoom ñëpp ñu ngi laajte ndax ñu ngi si jàmm ci xale bi aussi ndax mu ngi si jàmm ñu ngi nuy waa Yaam yëpp Dugar mooy li ma leen waxoon temps yale passé nee naa leen dafa am foo xam ne si zone de Diamniadio bi am terrain yoo xam ne dañ leen lotiser xam naa fu ñu ne wax nañ ma ko képp ku ko soxla na wala nga soxla dëkkuwaay soxla terrain yu assuré da ngay dugg si sama privé sama numéro bi 77 la 627 77 04 boo ma wooy après naa la tegtal fu mu ne wala ñu daje fa ma boole la ak borom nga waxtaan boo ko jëndee mu nekk sa moomeel amul benn problème am na ndox am na courant am na arrêt terminus maanaam tataay foo bëgg a dem di nga dem. hara yiltoɗen kadi ka pular hiɗen salmina ɗo ɓe ka jalunka dugu en salmini général Antracis en salmini Youssoufou Konde hiɗen lando sawni ko jam tun son salminen koto baba galle Kante Himaya wontiro ɗon e Angleterre hiɗen lando si tawni ko jam tun won toon salminen hajja Mariama Bente Linsan Guémé hiɗen lando si tawni ko jam tu woniri ka o hikkitori toon kono wirumi on ni chaque mercredi si Allahu lanɗo newni en aray ɗo waɗe yewtere famodiral nde tawata ko yewtere kadi findinayde woni ko yewteten haray noon e nder ɗum ɗon kadi haray min Mamma Dawda miɗo jogii wargaji yeeyeteɗi ɗi wargaji yeeyeteɗi hiɓe inna warga on Fabiguine ko warga welɗo
tessaɗo ka heewi tawa ko qualité jogo kadi si a yarimo ko wiyete ronkere kon fo iway fas si a yarimo gite ɗen ɗe laaɓay pos si tawiɗa wondi e musuredi no itta musuredu no itta ronkere no itta kadi ko koyɗe ɗe wulata kon ko ɓe innata kon kadi ŋuro hino ñawda musuɓa o hino ñawda ko o ñawdata kon no ɗuuɗi warga on ko façon wohogo kadi ni joni noon mi hollay on seeɗani hino warga on hiɓe innamo fabigin ko wiyete fabigin o warga kala yarɗomo andu haray a serti e ronkere a serti e tampere fabigin kala faalaɗo fabigin hatta contact kami noddami ni ka numéro an 627 77 04 ko mi woni mo yeyde mimo Dawda on jarama fabigin haray arten noon kadi ka yewtereji ɓe inni tanke goɗɗo moƴƴa no heddi wata haalu bonka fijirtake ta haalu bonka dey ko heewi kon noon ko honto bonɗiɗi yaltata ko si tawi ni a seytini ko ɓuri moƴƴande neɗɗan ko fewno ka seytinɗa ɗo wata haalu si a haali tum bonante a accay ko sifee ko tawata sifoyte hara welatama yandi kala seytinɗo eto wawa hoorema ha hara a haalali e nder balɗe tati dabbude haala bonka ko balɗe tati haray ka fuɗɗike salude ka fuɗɗike iwde e mette kuye on e ma balɗe tati pat kala hunde ko de mettuma sa ɓettinike nde balɗe tati a yottaki allahu lanɗo yottantoma kono noon yottagol amin mimmel ngol no tawa e defet goɗɗo waɗama tu yottoɗa wata landi to a waɗa ɗon ko defete sakkitorta si goɗɗo waɗima ko honno wawirtamo ko si a muññike haala sa suɓali ko haala a ninsiday e haalaji ma goɓe inni haala si satti ha ka yalti ka wawata natutude ɗum tunno way lowande si fetti andata ittiri nanayɓe ɓe yiɗɗa yo nana nanay ɓe a yiɗa yo nanu nanay ko ɗum wasi haala si yalti tun eɓɓan si a monike kadi eɓɓan ko yewtata kon hara hiɗon salmina hiɗon jarnamo kala ka hikkitori no yewtirmi ɗo ni e nder enen duhiɓe ɓen kala joguiɗo sonnajo goto hiɗen tori yo Allah okkumo ɗimmo hejjindinamoy ara noon kala joguiɗo kadi ɗiɗo no faala tato yo allahu newnanmo ƴetta tataɓo on hejjindinamo eɓe fop faalaɗo kadi tato no jogui tato no faaladayo yo allahu hejjindinɓe okkoraɓe koɓe surrora asi aduna on koyen surro kokoran surra ñawran surran hay goto joguiɗo ala ɓe yiyotto no teguidira kaɓɓe mbuuɗi ɗum ko abiyasi noon tagaɗo koyo jogo konngol jogo décision yondino eko heɓi kon si tawi a yondinata ko eko heɓuɗa kon a yonnata aduna ko ñande mayɗa tum ɓe inna he oɗo hari ko ni hara cibattane bonɗe hiɗa wawi heɓde 50 pette 50 yone kon ɗum waɗata daari ko 50 gaynata ko waɗa ɗum ɗon hiɗa wawi heɓude 100 francs on 100 francs ɗon o yone ko 100 francs o wawi kon waɗu ɗum ɗon ñu ñëw tuuti détail aussi si olof parce que xam ngeen ne émission bi dafa des léegi dañuy waxtaan nit fo soo meree rek na nga moytu wax instant yi nga meree parce que su nekkee da nga mer nga ne da ngay wax njaaxum nit saay bu demee ba xol bi fees rek mu mer xamal ne nekk na dof si saas yi léegi na saay boo nekkee dof rek dootoo xam li ngay wax dof rek ngay wax moo tax nit bu xasee ba mer rek lan moo gën a baax nga muñ jàpp si sa biir xol wax lu mu foofoo 3 jours lay def mu jeex mu sedd si sa yaram mais bul topp di wax rek boo toppee di wax si erreur ngay ne ban nit mooy am victoire saay su ne chaque instant saay su ne nit kuy muñ kooku bu laajte sax saay su ne dina am victoire si kaw loolu dafa am benn warga boo xam ne man maa ko yore di ko jaay warga bi ñu koy wax fabigin saay boo ko daanee sa coono yëpp day wàcc sa yaram bi day féex bu nekkee da nga lekk bi day res day faj aussi biir buy metti tànk yi xasan tànk yi tàng yaram buy tàng lu muy faj dafa bëri warga bi ñu ngi koy wax fabigin si qualité bu baax la ñëw génne fu nooy neex aussi utiliser parce que boo ko toggee rek ci ngay xam lan moo ci ne bu leen kenn nettali ku ko soxla rek na ma contact si sama numéro 627 77 04 man maa koy jaay man Daouda hara yiltitoɗen noon ka yewtere meɗen nde tawata toujours ko ɓeydodirgol ko wattangol yiɗa ka wondi galji hiɗa wonda e goɗɗo ha sikka ko giɗo ma taw ko gañoma
ko yete gaño kon no hulɓini par ce que ko darol ga giɗo fewtinayma kono ko woni ɓawa kon foppotay koko boni ɗum no tampina hewɓe wiyami sikkano ɗum ɗon fof noon ko évutugol awa kadi e nder groupe a wata heɓde giɗo e groupe sina goto pet kala groupe ka yiiɗa ko goto pette wonta toon giɗo ma heditiɓe ɓen fof ko jokkirayɓe ɓe saabu intérêt muɗum wonɗo o wonɗo woni ka yaadigal woni ka wondigal woni ka voyage ugol woni ka jooɗodal ka galleji groupe kala mo yiiɗa wata landito sa woni e groupe tun andu ko goto wonta toon giɗo ma goɗɗo noon ɓahimo ko aduna ɗo o wonday e yimɓe ɓen kono noon e nder wondugol e yimɓe ɓen andu giɗo e gaño sa sendidirali giɗo e gaño fayda an e feetoɗa ray ɗon fota hiɗa foti ande giɗo ma ko heewi kon noon ko darol ga giɗo ɓe addata ɗum ko si tawi ɓe sokoli gokkun e ma ko metti mettataɓe woɓɓe no wawi muññade ko ɗum wasi innumi on neɗɗo ɓurɗo jogade avantage e aduna ko muñotoɗo sa muñike tun piiji hewɗi aray tawa ma piiji hewɗi kadi koɗi leeti o koye jungo ma woni koɗi sakkitorta siɗa muññi si a muññaki noon ko ari wo fetta ko ari wo fetta ko ari wo fetta ko heewi feƴƴete ko heewi feƴƴete woɓɓe ɓen ko sa haali ɓe anda position no ɓe ƴettitiray ma aray kadi ko wattango ɗila ka wondigalji par ce que ko yewtere famodiral innuɗen wona en ar tun haalugol tun hala ala important e yewtay ha para aroyen noon ka tindol e taalol tindinen taalen jama on nana en salmini Diadian Dieynabou ɗon e laaɓe wonɗo landarde direct ɗo e Jama TV en salmini kadi Diadia Aissatou ñogueyaɓe wontire ɗon e laaɓe hiɗen lando si tawi ni ko jamtu woni ton en salmini famille ji meɗen ɗin fof mo kala ka hikkitori ɗen lando si tawi ni hino e jaam mo kala ka hikkitori yo Allah fawden e jama on jaam en salmini famille ji ɗin fof ka Jama TV ɗo hiɗen lando si tawi ni fof no e jaam salminen ɗo miss Abdourahimi président portal Sousi Foli résidence à Dakar hiɗen lando si tawi ni ko jamtu woniri ka o hikkitori ɗon ɗo e Colobane kanko miss Abdourahimi Diallo ɗon andi ko kanko kadi organise o tournoi ballon ƴetto 20 équipe fewno ɗo ko ɗum ɗo woni dogude ɗo en salminimo kanko monsieur Abdourahim en salmini DJ Lamzo ɗon andi kanko ko samedi arowo ɗo o wodi anniversaire makko on ɗum ko le 9 décembre 2023 ko honto woni ko waɗata ko ñaani night club ɗum ko yesso palais haray wata hay goto leetu sakko tulta jama on fof no habbita ka anniversaire DJ Lamzo hara en salmini DJ Lamzo ko ɗo o woni animateur ka Jama TV ɗo ko joni o immi si min kadi mi ari mi jooɗi hara en salminimo kanko DJ Lamzo salminen famille ji ɗin fof en salmini ɗo Misse Alsayni oɗo ko ɗo woni ko fembude ɗum ko Colobane ɗo ka takko escalier ji ƴewgol ka tayre ɓe wonɗon ko ɗon o woni fembude himo beccodiri ɗon e Misse Alpha Oumarou oɗo ko réparateur jo télévision ka escalier ji ɗon ɗum kadi toujours yahugol ka tayre ɓen dow hara en salmini kanko Misse Alpha Oumarou hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri ka o hikkitori toon awa joni hara hiɗen arde nanganen Tindi e Tali on ɓaatay yewtere gasata kono toujours e yewtay tun seeɗa yewten tun seeɗa mais yewtere wona ko gasata en salmini fils de Marga hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri ka o hikkitori toon kanko fils de Marga hiɗon andi ko payko wakkili kum wonkun kadi e yimande fewdo o wattu ɗo e nokkeli hewɗi kanko fils de Marga en salmini Mamadou Yero Balde oɗo ko Maroko woni ko o jooɗi toujours ɓe habbiti lien on si tawi woni mi gayni tun ɓe hendo lien on ɓe wawala darude ɗo e Jama TV kanko Mamadou Yero Balde en salmini ɗo Hajja Ummu Bobo oɗo ko boke woni ko jooɗi hiɗen lando si Bobo on no e jaam e Mousse on fo no e jaam kanko Hajja Ummu Bobo toujours ɗon e boke hiɗen lando sayni ko jaam tun woniri e sengo boke ka o hikkitori toon harayɗen arde ka Tindi e Tali ko jongallejo goto ƴettuno sonnajo ƴetti taw jiwo si wonoy noon sonnajo ko tuma o ƴettimo so wona sonnajo ko si goɗɗo ƴettama o wona sonnajo o ƴetti jiwo o wondi e makko ɓe jiidoti ɓiɓɓe nayo mais e nder ko ɓe wondi kon ko heewi kon tawi ko gorko o woni e muññade piiji hewɗi ɗon andi jongalle wawɗo muññade o haalata o deƴƴay tun o daara o tawa siɗa yaado jokkodiron siɗa sa yatta ko amen mimmen o wattaka makko par ce que si tawi woni debbo waɗi ko hawratama a nangi e sonko a wirtay hoorema a pii a accay battane bonɗo a haali a accay battane bonɗe deƴƴi ka nder ɓernde
o wondi e makko tawi ko kanko ɓurata muññade hakkunde makko e on sonnajo ɗon o fanki bude o haalali ay fus o accimo kadi galle ton yer ko heɓi kon o dépensa sonnajo on woni ha neeɓi seeɗa hakkil makko ari e ƴettugol debbo ɗimmo ɓari ɗon andi gorko julɗo fof hino inna siɗa maritaga mum hiɗa wawi ƴettude ha e nayo wona noon jilagol tun ko woɓɓe waɗata kumpa ɗum ɗon dongal ngal tedditirte tawa wona Allah fawma dey wona dina kan kadi fawma ko faalema fawma sa wi'i a hunnana rewɓe ɗiɗo a ƴetti rewɓe ɗiɗo ngal tedditirima wata felu hay goto hunnanta ko noon ko décision e famodiral kono noon wona wi'gol tum mbari an ƴetti ɗiɗo min kadi mi ƴettay ɗiɗo ɗum waɗatake wona mbari an ƴetti tato min kadi mi ƴettay tato ɗum waɗatake mbari an ƴetti nayo min kadi mi ƴettay nayo waɗatake ko capacité ma on darata sa daari a tawi sa ƴetti oɗo a tampata a tampintamo o waway yaadude hoore hay so ŋaƴƴilike ko onon fof ŋaƴƴiloto a tampintamo mana peesirta sengo woto par ce que ɗa ƴetta ɗo debbo peesira sengo woto kon ɗum wonta ɗum lettamo hara ala ka o hoɗa ala ko holtinamo a ala ko ñamminamo donc haɓɓitoɗa noon kadi o ne antoma fali force haray ko ɗum woni peesiri sengo a hollimo doole wiyatake ko sa heeɓi jawdi tun dey si ƴetta koya heɓu capacité mo tawata peesirtama mana wikkoɗa debbo on ko woni woyana e makko na ɗum ɗon ko a tañƴino to woyi capacité on hino wawma surude hiɗa yadde kadi e surotoɗo ƴettamo oɗo noon o yew ƴettoy kadi debbo ɗimmo ɗon kadi dogi ha e watton ɗon ɓe jiidodi ɓiɓɓe ɗiɗo andi jon galle ɗo mari hakkil toujours koyo accuto hakkil e oɗo kadi sino yaado o tawi oɗo kadi ka nder suudu himo moƴƴi kono ka yaasi o moƴƴa par ce que si tawi woni debbo kala ko waddu ɗon kawtal ngal anday on wona debbo moƴƴo ko debbo kono wona debbo moƴƴo ɗum na kuuɗe moƴƴe noon debbo moƴƴo kala ko waddi e moodi mum kaka suudu hattata hay israɓe ɓen andata mana hay nene makko andata debbo moƴƴo ko noon gerdata debbo moƴƴo kala ka tawata moodi ma ko ɗon surroto haray ko ɗon hikkitorɗa kala ka tawata reedu moodi ma ndum kippete ko ɗon hikkitorɗa ko ɗum wiyete debbo moƴƴo kono noon kala ko waddu ɗon heɗito tun ka kawtal walla heɗito ka yaadiraɓe walla heɗito mo yiidi wo woɓɓe ko yiidaɗo o woɓɓe anda ko jokki woɓɓe wanda ko jokki woɓɓe ko jora jarannagol tum moɓe yiidi wo ɓe haalanayi vie privé maɓɓe ɗum no tawa e peeti heɓata ko nafu ba aduna ko sakkitorta ko sumu ɓernde par ce que wona wonɗo wo haalante woɓɓe ɓen sa haali tum ɓe ɓurete untude par ce que ko an haali wonno hara himo mari sifa ɗum ko ɗuuɗi e makko o ñoƴƴita ko makko kon o ñaggitanama probléme o ɓurama addande probléme ko ɗum wasi sa heeɓi probléme hakkude ma e gorko kala mo yiɗidirɗa heeƴu hakkude mon awa on ɗon tawi kadi ɓerde nden yo likkuƴude e makko kono tawi o haalanta goɗɗo kanko on gorko ɗon wona haalowo o accimo ka nder galle toon bertaga makko on fo waɗanaymo o holtinaymo o ñamminaymo o fanki bude o ƴetti kadi debbo tammo woni rewɓe tato ka nder galle nder toon deƴƴi hokko wiya he kaarijo dey ƴettuno kadi debbo tammo fo wi he awa kon to fay ɗum ɗo andi jama on e haalugol tun ko ala ɗum e laawol ka o fay ɗon kanko e mandi o jooɗi woni ha neeɓi seeɗa hiɗon andi woɓɓe no mari hakkil debbo goo o iwi ka sakkitoron o ari ka debbo ɗimmo on o yiwata ɗon fof jakiɗi deƴƴi hokko tawi o iwata ka debbo ɗimmo on woɓɓe wi he ko heewi kon debbo arano haray ko jaatigui moodi mum hikkito ɗon mo sakkiti ƴettude on ɓe ɗiɗo no heewi ko hondirta e moodi mum kono noon oɗo ko debbo sakkitoron kay tammo on kala sakkitaɗo ƴettede haray ko jaatigui moodi mum joni noon ko tammo on sakkita ƴettede kono o acciti tammo o acciti arano o accitali ɓe yoɓe yahu fes kono hakkil makko kin kaka debbo tammo on woni ɗiɗaɓon woni debbo ɗiɗaɓon mana arano on ɗiɗaɓon ko ɗon hakkil kin arti andi woni hakkudejo arano e ɗimmo e tammo arti ka hakkudejo on hakkil kin fof ko ɗo woni ka hakkudejo mana debbo ɗimmo on tammo on abandonama o abandonalimo o raɗimo imo ñammindemo imo holtinde kono hakkil makko kin ko ɗa woni ñalaɗen kadi mo jontude ɓe fof kono hakkil kin ko ɗa ɓuuri wonde
ko on ɗon o ɓuri naɓide ko on ɗon anditi secret ko on ɗon dal walanimo ka nder wonki ɗum ko debbo ɗimmo on. joni noon rewɓe hedditiɓe ɓen tawi ɗum ɗon no mettude ɗum no soñjude ɓe moƴƴa noon mo be ka yaari wono haalude min dey modi an ala ardude ka an no ardude ka an kono haajaka e an tefa landaki ɗum ɗo noon jiɓilan andi ɗo ya jiɓo ko honɗum wonaɗa ño'ede ndaari kon ɗum jokkuɗa sa ndaari tike tun ko jokkuɗa kon wata lanta ko ɗum wonaɗa ño'ede no weli ha famude awa oy debbo arano on kadi nangi wullitagol on kadi wi feero ɗo hakkil modi ankin fof kaka debbo ɗimmoni ko kamɓe hiiridata ko kamɓe joɗɗata hatta noon ɓe ara kan kono ko waɗa ɓe ɓuuri fonkude joni noon ɓa haala kan ɗuuɗi ɓe wullitoyi kamo ko baɓe maɓɓe ka saare rewɓe ɗiɗo ɓe yehi wulliti modi mum ɓenni he minen dey modi amen ɗum ɗo jiɓimen komin tato woni ko ƴetti debbo arano wi ko min atta ƴettede ɗum ko debbo arano wi ɗum ɗon wi ko kañum atta ƴettede o wi o maɓe jokki ɗo ko o ɗo woni debbo ɗiɗaɓe tammo wi min kadi ko min sakkita ƴettede kono noon ɓe ha jaka e an no jaaji an ara noon haaliri ni min kadi ko noon woniri moko baɓɓen fof fottiti ɗum ɗo wi he awa ɗum ɗo wona lawol andi haala wata nanu tun wiya wona lawol accay ha haala ɗo kon kañ kadi ara haala andi ko ɗon woni fi ñawore kono woɓɓe koɓe noru woturu ko attiɗa haalde o ko ɗum ɗon o ƴettata o inna ko ɗum ɗo woni gonga wiya joni ko honɗum waɗeten nodden jon galle on ka jikke e jokkere enɗal landoɗen mo ɗum ɗo ko honno ɗum woniri ɓe rewɓe ɗo fayda ko ɗum woni o haajaka e maɓɓe ko goto pette woni ko o haaja ɗum ko debbo ɗimmon hiɗe wawi wide hakkudejo on joni ɓawa ƴetti arano o ƴetti ɗimo o ƴetti tammo o acciti ɗiɗo arano on o accitalimo kono hakkille makko iwi e arano on iwi e sakkitaɗo ƴette ɗon arti ka hakkude landoɗen mo ɗum ko honno ɗum woniri ɓe wi joni waɗen feere fotten ka diwre ɗum kaka hakkude hoɗo moko baɓɓen ko ɗon fottata nelanen mo ɓe wi ella ala ɓe neli ɗon goɗɗo yehi ha ka galle makko wi he meɗen sokol ma ñalande karire si tawi woni geƴe ɗen juulama e ñawira e jemma woɓɓe inni jemma hay se ñaari waɗen ñalorma ɓe fotti joni yoɓe waɗu si tawi ni ɓe juuli fana on ka juulirde maɓɓe si ɓe juuli fana o yoɓe fottu ɗon ɓe lando o jon gallejo ko honɗum woni hakkude makko e ɓe rewɓe ɗiɗo ɓe tawata hakkil makko ala e maɓɓe ko debbo ɗimmon tun hakkilki woni e muɗum ɓe wi awa ɓe nalanimo ɓe juuli fana on ɓe salmini ɓe fof ɓe fotti ɓe jooɗi ɓe inni hi haray ko minen nelanma e nder ka ɓe nelanimo ɗon taw kanko o jon gallejo addi rewɓe makko ɓen fop hiɓe wondi ɓe tato fop o addi gertoɗe ɗen o addi baali ɗin o addi nayi ɗin himo nayi toon bareeru addori ndu ɗum weedi wani e to woɓɓe no sonodira ɓe ni o de est ce que harana fuɗɗiɗo feetude ni andi si tawi a yi hunde a andande a andirande neɗɗo ko heewi kon ɓe sikkay on tigi ko feetuɗo ɓe ni est ce que wona feetuɗo ni o addi rewɓe makko ɓen tato dammi ɗin fof ko ɗum kadi mi yiido ko ɗum weeri ɗum ka paraji ɗo woɓɓe wi gasi ɓa ko neɗɗo nodduɗen noddenmo tun ɓe wimo awa joni gasi ko minen nelanma ko jang wona tana ko ɓe rewɓe ɗo wulliti e ma ɓe inni nini hakkil makin ala e maɓɓe accitali ɓe noon hiɗa ñamminde ɓe hiɗa jontude ñalade maɓɓe kono ko ɗum woni hoolare ala hakkude mon ton ɓe anda ko honɗum waɗi woko jokkuɗa ko debbo ma ɗimma on mana joni woni hakkudejo wo kon ɗon jokkuɗa joni noon ɓe wuditike ga woɓɓe fuɗɗi wajade andi tuma yiyata goɗɗo no majja lawol o haala liɓete ha para ou bien yo yew e yewtere do ande yewtede nden o adda fi mbaaju tawi ɗum ɗon na mbaaju landi ko landagol mo ko ɗum landi woɓɓe addi mbaaju sa ƴetti tato ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗa foti ɓe fonnude sina ɗum ɗo e ɗum ɗo wona ɗum ɗon tolni e ñawore lando mo wonɗa landade on ko honɗum addi ɗum ɗon ko ɗon ɓuuri andi woɓɓe kañum no sikka ko mbaaju nadata ɗum aljanna ɓe fuɗɗi wajade woɓɓe yi no joni jara wajagol lando ɗemmo ko honɗum addi yo waɗu ɗum ɓana o feetuɗo o wi wala on jarama
o wi on landilan ko honɗum addi mi jokku o debbo an ɗimmo mi acca arano on mi acca tammo on ɓe wi hi min landotoma dey ɓawɗo haray ko enen hoɗiti jikke jokke renna amma min landoma o wi gasi allah ala o wi'i yo debbo makko mo o jokki on yo yahu 200 métres fotta ka jama yaha 200 métres immagol debbo on bareeru ndun jokki debbo on gertoɗen jokki debbo on nayi ɗin jokki debbo on beyɗin jokki debbo on baali ɗin jokki debbo on kaw jooɗi ɗon fopp weedi dammi ɗin ɗi iwi on tuma ka jama ɗi jokki o debbo mo wiyo immo yaha o wi gasi allah ala o wi yo rewɓe makko ɓen ɓeya hedditiɓe kadi yo yahu ka debbo woni ɗon o wi ɓen ɗon kadi yo sottu yaha yeeso ton ɓen ɗon kadi sotti 200 métres mo kala dammi ɗi jokkuɗi o debbo ɗa ɗi busali kadi woni ɗon hiɗi ayni debbo goto mo attiɗo yaade o wi tammo on kadi yo immo yaha on ɗon kadi yahoy 200 métres dammi ɗin sottali kadi woni ɗon ɗi darali sa goɗɗo wonɗo yaade ko ɗi ayni ko o attiɗo immade mo o jokki on ko ɗon pettiɗi woni ɗe ala darde hedditiɗo o wi ɗum ɗo ko exemple mi jonni on mummuteji ɗin ɗum jokkimo ko mi ronkatamo jokkude o concol an si tuuni o woppay o pasagol mi hendo simi jonnimo saku maaro o andi saku maaro on fecci e hakkude no heddi jonte ɗiɗi saku maaro on lanna ko hande o haalantalan o inna no heddi jonte ɗiɗi saku maaro o lanna mi hebulo simi ñawloto mi ñawlo simi gollanay coggu mum mi gollay ɓeeɗa tefata landotako ko accugol ha lanni fes wiyala lanni si tawi lanni mi heɓali kam mi itta ɓe yaka kawte kamɓe ɗiɗo ɓe waɗa collaboration e hoore am ɓe wirtalan mi haalata mi accata ɓernde guttata dammi ɗin fopp o lootay ɗi o ñammina ɗi o yarna ɗi o koraɗi ko ɗi ñama o helana ɗi ha ko ka burure ɓeɗo tawa no jooɗi no tummidiri ɗo juuɗe simi fokkiti yaadu haysi ko honto tigi de o andimi yahay ko 5 heures de matin o immoto o wasanalam boyri mi itta kooƴe simi yaha simi hewtiti ko kanko jaɓɓotolam hay buton jeɗen ga sino woni ko kanko mo mawlitata ha moƴƴa jas o yii ɗo ko immi tum fof jokki minni ɓe kadi yo yahu hay fof jokkade awa teddungal le mo wonki a ñaa ɓuttu onon jooɗiɗo ɗo ɓen fof añuɗo ɗo ɓuttu ala kala ma ni mo neɗɗo waɗirani ni a yiltota ko ɓaawo makko ko nafa kan jokkete ko nafa kan wullete ko nafa kan kadi iwtirte ɓaawo mum mi accitali ɓeya meɗe wondi kono noon wondigal ngal tigi tigi ka laaɓotira ko min e o debbo ɗimmo momi jokki hino mo ni ha han o wirtali lan simi ñawlike mo ɗo on nanata himo ƴantalam ko ñande mi heeɓi mi jonnatamo o inna he si tawi on heɓiti dow haaju kadi e muɗum miɗo ɗo min e jawdi andin fof ko onon jeylam ɗum namo kala wawi haalde ngol konngol te ko konngol moƴƴol jasgol tawata ko ɓuttinaygol ɓernde gorko te debbo wata heɓude ko moƴƴi ɗoftanaki moodi mum on ɗon darogal makko ngal tawi ko moodi makko kadi tawi darogal mum ngal ko ɓingu mum o yawa hino ni ko ɗum addi o mi jokkumo mi tewaki foppo uggini daridiri wi he ɗo onon rewɓe hedditiɓe ɓurte wakkilade kippon moodi mon on nani ko holli ɗo kon surro moodi mon wakkilano ɗon moodi mon o inni hay si tawi ko paɗe o faala simi sutike sodugol o innay goɗɗe no heddi ga o haalata andi woɓɓe yanñay tum faandu woɓɓe kala ko jonnuɗa ɗum hiɓe waywa jinna ɓe yejjiti ɗum ɗon andi jinna yejjiti ko feƴƴi kon koko arata kon tun andi kala ko tawata no arde jinna no andi ko feƴƴi ko yejjiti woɓɓe noon ko non wayi ko ɗum wiyete neɗɗo baadola neɗɗo mo kelɗa watta sifa ɗum ɗon neɗɗo dugula an si goɗɗo ƴetti okkima e mbus sappo a yejjitingu ɗon tusurɗa soppi 50 so okkima 50 hiɗa renti 100 50 ɗe okkuma ɗen a yejjiti tagaɗo andi tawi ko moƴƴi so o wonay neɗɗo si tawi an toujours ko jonnoɗa kon a yejjiti guite ɗen ko feragol yeeso ko ɗum wiyete neɗɗo dugula ko neɗɗo dugulajo watta ɗum si neɗɗo kadi waɗanima ha Allah addi sattede e makko anduto o ko wownoɗo waɗude ala ko ari luttude si o waɗi tanakima jogite ɗon jikke ɗon ha faw kono woɓɓe ko wimi on ko dugula haray o gorko ɗo ko ni o wondirno
e rewɓe makko ɓen tato e hoɗidaɓe ɓen tawa hay goto añuɗo ɓuttu ala haɗa e rewɓe watte yila kala dow mo huwodirɗa andanmo famanamo andanamo ko o jokki so yewti haqiqa e to ha anda way o siko gonga woni est ce que o ala est ce que o ɗaynaylan est ce que o jokku goɗɗo sendidir ɗum ɗon kono heɓugol probléme tun tawa kaka kawte ɗum ko neɗɗo dugola watta ɗum ngol taalon ɗo kadi ko ni ngo yaari ko moƴƴi kon fof eɗen tori yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo Allah lanɗo pottinan en kala ko boni o waɗana en ko moƴƴi kon e hakkude meɗen hara en artude kadi ka version olof ɓa ɓen ɗon kadi hino jentiti toujours ko kamɓe landi fi émission on komi yewtata kon yoɓe haalane kamɓe kadi ɓe faama hara en salminay tun seeɗani ɓa tan on no heddi toujours en salmini hawa juhe en salmini modi makko hino inne Cheikh Bahum ɗo e Colobane komi haalirta fi makko ko yiiɗolanka YouTube modi makko no jogii la WhatsApp o dartindi ɗon ha o tawi pellette ko o yii o etti ha o hetti vidéo ji an ɗi tawata ko ɗi mi yewti o intéresi e majji kala intéresi yiɗo e golle maɗen an kadi a intéresi to e makko haray mi salminimo kanko hawa juhe miɗo lando si tawi ni moye jaam ma ngi nuy jëkkëram ku ñuy wax Cheikh Bahum di nuy sama sœur bi Awa Juhe ak famille am yépp yàlla nañu yàlla may jàmm ñun ñëpp yàlla na fi yàlla def jàmm si réew mi def jàmm si bitim réew def jàmm si nit ñëpp ñu ngi nuy Awa Juhe ñu ngi ñëwaat mooy lu ñu doon wax léegi si Pël ñu ngi koy ñëwaat si olof dafa am koo xam ne dafa dem takk jabar benn waxambaane dem takk jabar andi ko si biir këram mu nekk moom lu yàgg ñoom ñaar ñu sëy bi am ñetti doom xam nga góor koo xam ne dafa bëgg am jàmm si këram day yokk muñ maanaam muñ bi mooy ëpp soo meree wax rek xamal ne yaa ngi wax njaaxum ba su boo meree rek bul wax noppil bul wax de baaxul wax loo wax rek baaxul lu baaxul le baaxul kenn du ko jël mais soo meree noppi rek boo nee tekk tekkaaral tekki woon la yoon saay boo meree nel tekk tekkaaral boo nee tekk tekkaaral tekki woon la yoon nga xam koy jaar mais nag tekk tekkaaral boobu dans 3 jours lay diire wax boo gis 3 jours lay diire léegi nag kooku ba mu takkee jabar mu sëy ak ndaw si ba ñu am ñetti doom mais fasewu ko daf ko bàyyi si biir këram mais ndaw si dafa def loo xam ne gënalu ko mais mënul wax parce que xam na ne wax du faj soo waxee rek danga fiy bàyyi loo xam ne lu nit ñi di nettali loo xam ne du la neex xam nga kàddu bu xasee ba génn rek dootul duggaat dafa mel ni bal fetal bu su bu ne tëll doo xam ñaata nit ñoo koy déglu moo tax wax il faut nga mesurer ko léegi na waa jooju du wax dafa noppi mu jékki-jékki rek takkaat beneen femme togg ak kooku lu yàgg am ak moom ñaari doom quelques années diir rek mu jékki-jékki rek takkaat keneen léegi am na ñetti jabar si biir këram ñuy dund muy muñ moom dafa mun a sellu foo gis ku sellu noo def da ngay am yoon booy def da ngay xam aussi li ngay def doo jum mukk bu nekkee da ngay sellu nit ki doo yàkkamti yàkkamte da ngay yàkkule da ngay def ndànk tey xool mais moom dafa ne teg xool mu xool deuxième femme bi am lu mu ko jox mu takkaat keneen xam nga léegi am na ñetti jabar kooku aussi mu sell ko ba xam ban façon nit la yàkkamtiwul kooku aussi ñu sëy bi am ñaari doom mu bàyyi ko biir këram mais toujours day am xarit ba ci àndandoo yi ba si groupe yi ba si ñiy ànd ba si ñiy jaayandoo ba si ñiy liggéeyandoo dafa am groupe am koo xam ne kenn rek mooy doon sa xarit groupe yi mënuñu doonandoo xarit non non loolu intérêt la mais si biir groupe bi di nga am koo xam ne da lay wax dëgg mun na am sax wax jooju du la neex mais wax jooju moo lay jëriñ kooku nit bu ne la kii tànn loo xam ne lu neex rek di la ko wax xamal ne kooku daf la bëgg a utiliser nga xam ñàkk a xam mais dafa am loo xam ne mu ngi lay utiliser mooy ki nga xamante ne lu neex rek la lay wax kooku da lay utiliser ki nga xamante ne sa waay sa dëgg
lu mu yéene boppam da la ko yéen lu muy wax soo moytu du la neex affaire seytaan da lay wax rek nga doo ko safaale nga tànkam li ko doo ko safaale fekk loolu moo lay jëriñ. léegi nag dafa ne tekk-tekkaara jékki-jékki rek seetlu ñoom ñetti ñëpp xam ku nekk ak jikkam mu toog ne pat jékki-jékki rek ànd ak deuxième femme bi. ba mu ànd ak deuxième femme bi ñeneen ñaar yi ñi xaw a jaaxle ne mais suñu jëkkër bàyyi ñu mais dafa mel nii léegi xelam bi si ñaareel bi la ne. am ñu ne yi si ëpp yi aw buur këram xaritu jëkkëram lay doon ñetteel bi aussi xaritu jëkkëram lay parce que xale lay doon wala même bu nekkul xale moom lañ mujjee takk moom lay ku góor ki li gën a intéressé mais non dafa bàyyi ñetteel bi ñëw si ñaareel bi nekk ak moom rek. léegi nag ñooñu mënuñu ko muñ ñu dem ci dëkkandoo yi di wax ah man de lii jaaxle nañ mais góor yi léegi da ngay waar waa baaxuñu koo xam ne moo ñu takk mais léegi dafa intéressé si ñun ñaareel bi rek la topp bàyyi na ma man aw bi bàyyi na sama kii bàyyi na ñetteelam bi. léegi nag wax ji ba mu commencé ba waa dëkk bi yëg ko ñaari femmes yi maanaam aw bi ak ñetteel bi dañ dem ba si waa dëkk bi expliquer leen ko ne leen ah dama bëgg ngeen ñëw wax ak suñu jëkkër ñu xam lan lañ ko def. xam nga nit boo jaaxlee lan lañ lay jëw sa ginnaaw xalaatal bu baax li ngay def lan la nga ne non nit ñi lañ lay wax lan laa def ba nit ñi topp di ma wax xoolal li ngay def li ngay def la ñuy wax boo bañee ñu wax bul def. léegi nag ñoom dañ dem rek di ko expliquer waa dëkk bi te seetluñu lu ñuy def ñoom waa dëkk bi na dañu dajaloo un jour ñu ne léegi kii dañ koy convoquer mu ñëw fii dañ koy woolu mu ñëw ñu taaj ko ñu ne ko mais lu xew ñetti jabar nga jékki-jékki rek topp kenn ki deuxième femme bi bàyyi ñeneen ñi loolu pour lan la loolu dafa aram am ñoo xam ne dañu commencé di wax mais ñu ne léegi lan la ñuy def nañ ko woo fii am ñu ne nañ ko def guddi am na ñoo xam ne ñu ne non léegi nañ ko def bëccëg bu ñu xasee ba julli 2 heures rek ba seulement nañ ko woo wax ak moom ñu defee ko noonu am ku ñu yónni këram ñu ne ko ah waa dëkk bi dañ la soxla dafa am lu ñu bëgg a wax ak yow ci sa biir njaboot lu ko waral sa ñaari jabar yi ñëw nañ fa aaw bi ak ñetteel bi am na lu ñu wax nee nañ faale woo leen ñu wax ko ñu ne léegi na bisu nangam nang fa ñëw bu 2 heures passé mu jékki-jékki rek ñëw léegi nag ba muy ñëw dafa àndaale xar yi mu yar yi àndaale béy yi mu yar yi àndaale nag yi àndaale ganaar yi mu yaroon am na benn xaj boo xam ne daf ko yar si biir këram daf ko àndaale toog fale ak ñetti jabaram ak moom ñëpp jaaxle ñu ne mais lii nu mu demee nii waa ji ne ko dëgg la kii laa topp léegi nag man du ma wax léegi lan laa bëgg dama bëgg ki ngeen wax moom laa topp na jóg dem 200 mètres maanaam 200 mètres mu jékki-jékki rek déplacé wu fu nit ñi toog mu avancé 200 mètres ba muy jóg xar yi jóg topp ko béy jóg topp ko nag bi jóg topp ko ganaar yi topp ko xaj bu ñu yar topp ko ñëw di ko mar nii si wetam fu mu toog noonu 200 mètres fu mbooloo bi toog antul fu mu toog 200 mètres nag yi topp ko mala yëpp topp ko seen jëkkër ne léegi aw bi aussi na ci topp aw bi jóg dem mu ne troisième femme bi na ko topp mu dem ba fekk ki toog ak mala yi léegi mu ne fu ñu toog noonu nañ déplacé waatu 200 mètres kooku aw bi la ko sant nee ne aw bi na demaat 200 mètres aw bi demaat 200 mètres mala yi topp wuñ ko faale wuñ ko mu ne léegi troisième femme bi aussi na déplacé wu 200 mètres bàyyi fa deuxième femme bi kooku aussi déplacé wu 200 mètres benn mala topp ko dafa mel ni buñ gisee femme bale seen jàmm jeex na ñoom daal loolu lañ soxla mala yi ku góor ki ne ko gis nga lii moo tax ma topp ndaw si xam nga lii ay mala la ñu ngi koy topp parce que gis ngeen seen jàmm man aussi loolu laa gis kii du question ne mu ngi toog saay bu ma ko jëndalee saaku ceeb dina ma ko déclarer fekk saaku ceeb bi des na 2 semaines maanaam 15 jours
mu ne ma ceeb bi day waaj a jeex mais nag des na lu bëri fii daf may teel a avertir su may leb ma dem leb su may liggéey pour jëndat teg beneen ma dem liggéey teg jënd beneen su nekkee damay xëy dem fenn 5 heures de matin lay yow préparer lu may ndekkee musuma génn kër ga te ndekkiwuma loolu musul am ñële yëpp faalewuñu loolu saay bu ma demee ba ñëw moom moo may teeru andil ma ndox bu sedd guy ma naan fomp samay ñaq toppatoo ma saay bu ma meree mu seddal léeg-léeg damay mer di ko attaquer mais moom day seddal léeg-léeg damay mer dëgg mu xam ne kii mer de dëgg mu ree jël di ma ëpp nii di def waaye geste yoo xam ne day reetaan loo même su ma reetaanul sama xol bi giif loolu yàgg na ko fi def moomu amul yeneen yite ku dul man ak samay bëgg-bëgg ak samay mala ak samay mbokk ki nga xamante ne mooy aaw bi faalewu ma day bàyyi bi affaire bi jeex su ma waxee mu weer ma su ma amul lu ma ko jox mu dem si dëkkandoo yi di ma weer loolu ba njëriñ la am ki nga xamante ne daf ma jural ay doom mu dem si dëkkandoo yi di ma weer noonu weesuwul loolu. troisième baa ngi ni faalewu topp na kii aussi moom aussi day dem gauche droite yàq der kii dem droite yàq der kii musul nangu kenn mayul kenn kanam ñu yàq sama der léegi lu may def yéen ñi toog fii yëpp jàmm ngeen di wut képp ku fi am jàmm da nga koy téye képp ku fi am koo xam ne day seddal sa xol da nga koy téye ak fukki loxo doo ko bàyyi ñun ñëpp fasewuma leen mais xam naa seen jikko su ma xamee seen jikko na maa xam nu may doxalee ak ñoom laaj leen seen bis yëpp damay ñëw fanaan si ku nekk musuma leen bàyyi mais nag dafa am loo xam ne fu xol di takk du fa bàyyi kii vraiment lu may defa yëpp mënu ma ko bàyyi kii saay bu ñu amee problème kenn musu ko yëg même yaayam musu ko yëg ñële ñooy sàmm problème sax si biti ñëw di ko tasaareloo di yàq sama der mooy aw bi ak ñaareel bi dañuy dem si biti di yàq sama der di wax lu ne di daal bàkkaar la jékki-jékki am ñetti jabar munoo lay yor nga jékki-jékki topp kenn ki maanaa ñaareel bi bàyyi ñetteel bi soo mënul looy takkee loolu yëpp damay ne pat parce que ñoom pour ñoom defuñu ma dara te ñoom ñoo gën a xam ne erreur bu ñu def koo xam ne bu dépense bu xasee ba jeex tey taxaw di ma weer loolu du neex xool mais doo xeex doo saaga da ngay noppi rek parce que leer na leen ne du ma am di ko yóbbu si biti lu ma am rek ñoom laa koy jox sëy nañu muñalante la sëy yëpp loo gis muñalante la barke bi fa lay jóge doom juddu na foo xam ne baayam amul yaayam amul doom bi juddu tekki am kër yu dul jeex am oto yu dul jeex am teranga yu dul jeex lan moo ko waral si ndey jëla liggéey ndey añu doom la liggéey ndey añu doom la kooku ñu bari wax nañ ko te dëgg la soo buggee sa doom jëriñ rek na nga fexe tu baay bi xol bi sedd guy bul sa laaj yaay gën a teg sa doom mooy raw si doom yi bari foofu la ñuy rawee seen morom ñi parce que seen yaay moo koy liggéey def ko si ñoom munoo leen toppandoo jamais loo def rek si seen liggéey yaay mooy répété mooy feeñ ci seen yaram moo tax jigéen bu ne war na fonk jëkkëram waa jooju nii la leen ko waxee ñi bari xam ne lii moom dëgg la jigéen soo buggee gañe rek na nga fonk sa jëkkër waxuma la ay ngay dem sëriñ de loolu erreur bu mag la sëriñ mënul loolu sëriñ mënu ko day lekk sa xaalis rek lépp bi tamit nii la demee lépp loo xam ne lu baax la yàlla nañ ko yàlla defal lépp lu bon la yàlla nañ ko yàlla teggil ba beneen alarba ñu ngi nuyu mbokk yépp bu soobee yàlla jërëjëf